nira malakan yam biya kamal kanwa online TV channel tukron ke Läär just kalwa take a gospel singer mitere weke so Sudan yak serbil jen shal shode Leila Susan gospel singer Leila Susan jen cheliu re torbiele muwaka gwa shooting ka lokan video shoot re weke Juba waken chike jen wa turbilien jele pedalong ko jalongoj wa gwada dana wa video da wa jalatin gwada dana yak turbiletin Juba road terekeka road kokor joga me paiwe we jen wela na music video gwada dana we yede we jente yo turbile wa churum ke chuchu yago gwada mo dio je churum godwo no chinyama mo shalke Leila Susan jen gospel musician mangake long re we ke so Sudan me take a day to go take a video to go no ka jen take ka karama ngake yede che jen ka turbile me che yak da dwop kan chare re we ke so Sudan ten jen ten we ka terekeka road ke dupin kontin we ka terekeka Juba ken ka charte jek ala me che turbil me che wen gwada mo ka ngo je ka peda long cha ken turbil mo che yak ajena dane nag nyame la turbil dio je chimenen yen mo gwas me turede turbil mo de nen no gwada dan tig nyurgaten ko dio je nyure dul ger ka mala ger mala ger nyurten ke gerten yen gwada na che nyurten ka jen gwada nan chi turbil che yak je no shit ka menen yen mo turbil me char just watch ajena dana shala no mo gorjen wo be update ke qui Leila Susan a gospel singer mitere which ka so Sudan ke Juba mangake long ke well known and nyamo shall show the gospel singer Leila Susan chi yede che jen re which ka so Sudan